Poštovani gledalci, dobro večer, ovo je drugi dnevnik televizije Crne Gore, ja sam Siniša Adamović. 16 je godina od protjerivanja većine muslimanskih porodica iz Bukovice. Sinoć ste imali priliku da čujete njihova svjedočenja o tom zločinu, a večeras u dnevniku istražujemo da li je moguće njihov povratak. Država i opština Pljevlja najavljuju velike investicije u to područje koje će, kako kažu, obezbijediti da se svi koji žele vrate u Bukovicu. Nad bukovičkim selima rasutim od Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom duge oko 100 kilometara nadvila se tišina. Rijetki mještani nerado se sjećaju strahota 90-ih kada su zbog rata u Bosni u to pogranično područje stigli rezervisti. Panika, strah i razna nepočinstva otjerali su mnoge. Deceniju i pol kasnije na svoje ognjišta su se vratili tek rijetki. Protjerani muslimani iz Bukovice utočište su pronašli u susjednim opštinama, Pljevljima, Goraždu, Čajniču, Sarajevu, a mnogi od njih i u inostranstvu. Povratak na imanja koja su im od džedova ostala nedosanjan je san za sve njih, bez izuzetka. Pa da je nesanjan, da ne volim, ne bi svake godine po 2-3 puta otišao. Ostavljao dio odmora provodio u Bukovici, na jesen, u zimu. Nigdje se ne osjećam kao što sam tamo dok sam bila, vjerujte, mislim, nije to sada ja sad, ali meni je tamo najljepše bilo. Sloboda je svoja, kad imaš svoje i če, onu stoku ako je držiš i pustati sve, ovako se ti, nije lako. Da ti pravo kažem, nije lako, a živjeti se mora. Ja zatijem, srce mi lepi dok sam goj živ, razumijete, ja sam tudika proveo svoju i život i mladost i dobar domaćin bio i dobro sve i meni, ovo je za mene sve ništa, razumijete, ovo je za mene smrt jedna, razumijete, beton i ovo, razumijete, ovo je za mene ništa, a tamo bi me čini još mi produžio život, razumijete. Predsjednik opštine Filip Vuković najavljuje da su spremni da u saradnji sa islamskom vjerskom zajednicom pomognu obnovu porušene džamije. Smatra da se nekadašnji žitelji Bukovice na svoje ognjišta ne vraćaju ne zbog straha, jer to vrijeme je prošlo, već prije svega iz ekonomskih razloga. Uvjeren je da će Bukovica uskoro živnuti. Hidroelektrane na Čehotini, koja u jednom velikom dijelu protiče upravo kroz Bukovicu, će sigurno biti izgrađene s obzirom na važnost električne energije i opšte energije u ovom vremenu. Također ovih dana će doći jedna ekipa koja se iz Italije, jedna firma Baritoni, koja se inače bavi eksploatacijom i preradom i trgovinom barita i bariumovih soli. Pokušat ćemo da ih animiramo, da aktiviramo rudnik barita koji se nalazi u zoni Bukovica, odnosno Potkovača. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pokrenuo je inicijativu da se u saradnji državnih organa, lokalne uprave, udruženja Bukovičana i mještana tog kraja obezbijede uslovi za povratak svih raseljenih koji to žele. Očigledno je da želje za povratkom raseljenim Bukovičanima ne nedostaje. Na državi i opštini Pljevlja je da ispune obećanja i završe svoj dio posla. Tek kada se obezbijede uslovi, povratak će imati smisla.